Mujing tabir ba khoi ponpu image TV na taram na oksha bol na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maro be pauda municipal election athuba da pangthok lagani haina Chief Minister Y Khamsa na phongdokre Thabum ama sathagadaba realization month ngasidagi hodokre Santi Puba Kongchata Manipur Lingakna Hanna Ayet Papiva Malem Tungamna Pendo Pongdokli Bajana Iran ki Security Chief Ali Larijani Hatkre Haina Israel na claim Taukre Apung Pau Logirisi Mars Mapal Daki Chatharakpa Taranito Shiva Manipur Legislative Assembly Gi Taresubu Mifam Ngasi Manipur Appropriation Number 2 Bill Pass Tawga Loyana Sai Adjon Tawkre Ngasi Gi Mifam Loiba Namita Toan Ba Department Taret Ki Discussion and Voting of Divan for Grants Ki Khananai Naki Hariv Divan Singh Adugi Manungda Khara Khakta Opposition Member Ke Megachandra T.H. Lokeshwar Amasung Surya Kumar Okramna Kat Motion Singh Thamki Appropriation Bill Khanabada Congressional Singba Okram Ibobina Engakna Paikat Liba Tabak Thoram Singhi Madang the Toan Ba Suggestion Kamarum Piraduna Pung Amarum Wangangki Congress Ki MLA Kanguzam Ranjit Yauna Opposition Member Singh Appropriation Bill Khanabada Saruk Yaki Member Singh Pukhalak Pop Opam Singh Aduki Pokum Piraduna Chief Minister Yumnam Khamsan Haiki Municipal Corporation Nagar Panchayat na Singba grassroots level gi election athuma tam da pangthok lagani mahana lengak parak laba matung anirak suba oina pangthok pa cabinet mifam da election pangthok na nabagi wa khana khre election commission gi wafam amakhak tarab matung da mikhal gi matam lepkani madugi mamang da Y Megachandra municipality gi election asi sahi tara khudengi pangthok pagamana gadore haina lengak ki thabak ta nuai thaba phongdokhi Sanja Thumja Thigatna Naba Lairiba Vigilance Department Asi Thabak Amata Tawdre MLA na Wakat Laba Fawada Case Lokhatre Laibagi Kanadre Haina Ke Megachandra Pukhalak Wapam Amagi Paukum Pirdana Chief Minister na Haike Staff Masing Watpa Masung Manipura Tokiba Sathirwa Irang Aduna Maram Oiraga Vigilance Department Ki Thabak Thoram Singh Kharamakhi Taptharure Department Asina Haukiba Chahi Manga the case Sani Kunitoi Lokatki Masigi Manungda case Kulumdoi FIR Lokatki case Samaga Nipuma Palna disposed Toki case Taramatoi trial gi Thak Lady Ngarang MLA Kaunzam Ranjitna Health Insurance Scheme da Aran Batori Haina Pukhalak Wapam Adugi Matang da Chief Minister na Haiki Ngasi Ayuk MLA Unare Selthum Hanjinabagi Che Chang Kharasu Ure Aran ba puthokna nawa mahakna departmental inquiry tawge haibaduda ayaba pibiu maduda member na sumateng pangbiu inquiry adu tha ani gi manungda loisin nabagi wapam adusu CM na yaki thabum ama chupna sathagadaba nifutaruk suba realization month 2026 ngasidagi Manipur University da laiba chemistry department gi seminar hall hodokre Hodokpagi thorum aduda MSU President Lukram Malangba MU School of Science ki Dean Professor L Mohilal Saknairba Demographer Professor K Narendra UCM President YK Dhiren Nesogi Assistant General Secretary W Sanatumba Maitei amadi Musugi Literary and Publication Secretary Sarangthem Sidandana Saruk Yaki Mari Lainana MSU President Lukram Malangbana Haiki Kumja Lishon Sa Par Marpuda Manipurdagi Mitop Mian Sa Singh Halan Khigadabani Haib Khongjangda Sangmam Premananda Amadi Huidrom Loken Kauba Mahiroi Ani Thawaina Ponta Piki Mioi Kiana Asopan Nangki Numit Adabu Nixing Duna Sahi Kudengi Realization Degi Thoram Pangtok Tuna Lakibani
अदुबु कुमजा लिसिंग सापन मरिफु अमदी लिसिंग अमगा चमापन मरिफुद्रा मरीदा मतमदुगी लेंगाका मिटोप सिंग खंडोकलगा हलनबगी मतांगदा तांकक अनि थोकना याना चेरोल खुयेक पिनरबसु थबकता ऑन्थोरक्तबना लदम असिदा कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोइदगी कांगलुक की इरांग थोरकीबनी एप्रिल 13 खक्तदा थौरम असी हौजिक वरकलिबा सेंसस अमदी डिलिमिटेशन की इशूसिंग असिना मरम ओइरगा यलहोमी पुनवक अमतो ओइना पुनसिलगा मिटोपना कनानो हाइबदु खंगदोक मिननबगी पांडमदा थौरम असी थाबुम अमचुपना पांथोकपनी फोंदोखी अखोइना केम अमसु सुंगसुदा पांथोकचरगनी अदुगा मसीगी थाबुम अमचुपना पांथोकपसिदा फांगप फाइंडिंगसिंग मैम अदु पुनसन अखोइगी ओजासिंगदगी फांगप फाइंडिंगसिंग मैम अदु पुनसन जर मतुंगा अखोइना करी लौगदगे हाबदु कुपना खनर मतुंगा अखोइना इहौमा संसिनब सेम थादरा लेगासी प्रेसिंग दी मफमद थंजल टेररिज्म की थबक थोरम सथननब होटनरंबगी मरालदा यूक्रेनियन तरुक अमदी अमेरिकन अमा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फारे तोंगान तोंगानबा सिटी सिंग द मतम अमतद सथखिबा ऑपरेशन मापान लेबाकी मियोसिंग अदु फाबंगमखिबनी फारो मियोसिंग अदु मखाताना इन्वेस्टिगेशन तथननबा एनआईए की कस्टडी द रिमांड लौथखरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मतुंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 39 की मखादा एनआईए ना एफआईआर रजिस्टर तौखिबगा लोइनना वहंग पौहंगबगी थबक चथबा हौरे हारि अमेरिका मचा अदु कोलकाता एयरपोर्ट की फाखिबनी यूक्रेनियन सिंग अदुना लखनऊ एयरपोर्ट अमदी दिल्ली एयरपोर्ट की फाबनी वीजा पायरगा चंगलखिबा मियोसिंग अदु मथौ ताबा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट याउदना मिजोरम दा चंगननब होटनरंबनी हारि हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट मतुंग इन फारो मियोई तरेटमक पाटियाला हाउस द लेबा एनआईए के स्पेशल कोर्ट ता पुथोकलगा नुमित तरेट निगी रिमांड लौथखरे थौदोक असिगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन चथबदा मियोइसिंग अदु मिजोरमदगी म्यांमार द चंगलंब थेंगनखी मफमदुदा मखोइना तोंगान तोंगानबा एथनिक ग्रुप सिंग उनदुना वारी सानखिबगी खुदमसु फंगबंगमखी यूरोप तगी मसिंग यामलबा ड्रोन कैमरम मिजोरमदा पुरकलगा खुलाई पाइबा एथनिक ग्रुप सिंगदा पीननब होटनरमी हाइबा खंगलखी लोन यादब मोंगदा ड्रोन कैमरम पुछलकलगा इंडिया की तोंगान तोंगान मफमदा एटेक चथा हननबा होटनबदा मियोइसिंग अदु हथेंगनना चेनै हाइना एनआईए की कोर्ट फोंदोखी फारब मियोइसिंग अदुगी मोबाइल डेटा अमसुंग सोशल मीडिया अकाउंट्सिंग कुपने यंगसिली एनआईए ना फोंदोखिबगी मतुंग इन्ना फारब मियोइसिंग अदु म्यांमार द निथिना ट्रेन तौरकपगा लोइनना इंडिया की मायोक्ता लाल हौरिबा तोंगान तोंगान लुपसिंगा खुसमनबगी खुदम फंखी हारिब मियोइसिंग अदुना अनु मखलगी खुजु खुलाई कैमरम तोंगान तोंगान इथनिक ग्रुप सिंग दा सप्लाई तौरम थेंगनरी हाइना एनआईए ना मराल सिरी मणिपुर शांति पुरकनब कांगलुप खुदिंग महौसागम नुक्सी चानना लेमिननब अमदी आइडिया ऑफ मणिपुर यंफम ओइदुना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट ट्राटुक साइकिल थौदुना शांति की पाउजेल पुबा मालेम थोंगाम की खोंचत असिदा मणिपुर लेंगांगना हन्ना हन्ना अयतपा पिबीबा असि पेंदे हाइना मालेम थोंगाम फोंदोरली गरांग चांदेलदगी चप्पी कारोंग फाउदुना चुरचानपुर तमना तथिगदबा मालेम थोंगाम की शांति की खोंचत अदु लेंगांगना चांदेल कैथेलदगी मखाताना चतपदा अथिंगबा पीबदगी हलकपगी लंबीदा मैतई कम्युनिटी जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी वाइथो कियाम सिफाई हौखा एंड वाइथोना थवालगी बाबू बाजार दा ओक्तुना अहिंग अमन लेलब मतुंग ngasi makhatana imphal tamna haigatpada state forces na waithauda thattuna apanba pikre malem thongamna chief minister gi bangloda changnanab gi damak babu bazar dagi ngasi nongthil pung ama makhairam tarakpada imphal gi damak khongsan khi adu waithau yoboda waithauda leiba state force ki outpost da masing yamlaba police na malem thongambu hamduna thamki पुलिस की माइकैदगी हुजिक इम्फाल मनुंग दा मियाम की इरांग लेबना मालेम थोंगामना इम्फाल दा थुंगलुबा मतमदा हेना चाउबा इरांग थोलकपा याय अमदी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम येंगलगा तंगाई फदना महाकु डिटेन तौबनी हाइबो फम फोंदोखी माइकै कयादगी लाकपा इमा एबल कयाना कन्ना ngangnaraba matung malem thongambu nungthil pung ahum tabda mafam adudagi makhatana chahanki hari
Pizarriba points asi thabak to onthorактaba taragadi one sided oiba adugumlaba popular government amani haina Manipur miyam gi interest la laukthoknaba sem saba loijare. Manipur Lengaki Makada State Forest Service of Manipur Kader da Manipur gi oina 2023 gi Indian Forest Service ki list da yawa mathoda kathoklaba mioi taramatoibu sakhangba utuna Indian Forest Service da promotion pikre ngasi IFS ki promotion pikraba mioi taramathoi adudi Dr. Lashang Them Jisili Napoleon Rongmai Waikhom Ramawai Laisam Jitla SL Nyang Chiang Noi Mahamuda Begum Ilangbam Nirmala Chanu Dr. Rebecca Soibam Chanu Sinping Healing Kipgen D. John Sa Vanai Chong Singchoni Panbayabadi Indian Forest Service Asina Official Amo Oibada Natana Laibak Asigi Forest Management Environment Wildlife Resources Ki Kwaidagi Chauna National Cadre Gi Thakta Institutional Strength Forest Administration da Thodang Loriba Service ni Wangoi asigi manung chana laiba oinam wangoi da khundariba maitai pangal singi Idul Fitr ga mari leinana ex minister oinam lokoi singna sananaba potchai kaya yenthokre ngasiki thoram aduda punna imung chahum gi mathakta potchai yenthoki thoram aduga mari leinana ex minister oinam lokoi singna phongdorakpada Mamangaidagi Laminaraklaba Maitai Pangan gi Ichin Inau Singi Senglaba Idul Fitr ga mai leinana yenthokle potchai sing asina aikoi masen amatani amadi aikoi hanagumna noksi chanana laiminari utpani Idul Fitr na lakpada lamdam asida tangdu laitadana lairiba phibam asi hanagumna hanjinba oirasunu haina miyamda appeal su tarukli DC Bishnupur su Oiribi Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki President Puja Ilangwam gi Thoksil Makhada Manipur da thokleba irang asida lanjanna rurga handakta yumda hanjinba koidriba Leimram Warok Ching Khulda ngarang numidang len yauna akanba nong nusit situna yamna sathina yum kupliba jinga Hutuna amang ata thoklaba imung singda Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki maikedagi tarpolin sing ngasi mateng pangkre Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki mateng ga loinana tengbang polam sing adu yenthopani mateng pangba aduda Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki former chairman I Jugeshwar Patron member Dr. Tengbaijam Swaran Kumar, Secretary Dr. Ais Roman, Committee member L. Rina Amadi, SDC Oinam AK Punsi Basu Sok Yaduna, Laimram Waroching Kulgi, Kwaidagi, Pum Tina Soklaba Imung Singda, Koina Satuna, Tarpulin Sing Adu, Kudaki, Tengbang Oina Mateng Pangki. Israeli Defense Minister Israel Katna Iran gi security ship Ali Larijani Israel na satakhiba strike ta hatkre haina claim tokre adum oinamak Iran na di report asigi matang na wafam amata phongdok palaitri former nuclear negotiator amadi Iran gi National Security Council gi secretary su oiba Ali Larijani Iran gi power structure gi yamna maru oiba misak amasuni kariguma mahak sikhiba asi confirm oirwadi Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hatkru matungda Larijani na Iran gi khwaidagi senior oiba official ama oibata natana Ali Khamenei ga so yamna naknana satminaba misak amani aroibada maroe paw amuhanna Municipal election Athuba Pangthok Lagani Haina, Chief Minister Y. Kemsan Pondokre. Thabum Mama Sathagadaba Realization Month Nasidagi Hodokre. Santi Puva Kongsat Manipur Lengakna, Hanna Ayet Papibada. Malem Thongamna Penda Pongdorli Loinana
ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी हाथख्रे हाइना इजराइल ना क्लेम तौख्रे ngasigidamakta paudam pijaba matang asir losinjare bejang tabirba khwai punappu amuka hanna khurumjari